Ndo umunyamurenge, kinyamurenge ndakizi gusa sometimes ndakivuga, sometimes nkagikatira. Uraza weteta ale hanze sokera urugo. Avuga yuko nazisubusa, sinavuga yuko wamemukiye, nananiwe kwiyangana, ndi kubabara buri munsi, ajya guca burya ndi umunsi mama we. Sheri nese ko arugeze muri quartier reka tugere mu rugo mama akubone akumenye nejo ni muhura cyangwa se atazumva ibigambo hano muri quartier ko afite gahunda dusigaye dukururana sibyo. Sheri ukomeze nakagombye ku myambarire mama no nakagombye kwitegura mani bazagira ku myambarire pe kuryo namugira imbere gutya nta kibazo maze wambaye neza haryo wavuze ngo ni he dore ni hari hano kuri inzu ntabwo uri batinde iminota 2 yonyine Sheri nta kibazo agira ku myambarire n'umukecuru yihaye mari. Okay, it's fine ntari ajya guca burya ndi umunsi mama we, sinigeze mbyitaho. Muraneza Murada mama uyu ni nde mwana mani Sheri wanyara ari muzanye ngo mumenyane ni muhoro ry'umusuhuza. uyu ni nde Yarakeneye kukumenya uvuze ngo nini anje nitwa Abdallah. Yes, ndi fiancé wicase turakundana. Yeah. Kandamaniwe kuva ryari umuzihe Ntabwo tumaranye igihe kinini gusa twahuriye muri Jen's Comedy. Urumva hari umushiti wanje ubu ninge biriya bintu ntabwo mbikunda byo gusetsa kuko ngenda kijijwe. Hari umushiti wanje yaguze amatike mbona ayo matike ntabwo ari pfu. Umwana wanjye muhurira muri Jen's Comedy. Ngene naragize umutwaro ndagenda nsengera umugore Ekera aho ngaho nyabona wita umwanya wawe. None nta misimiso gira. Twatekereje yuko naza nkakuramutsa. Sinari mfite iyo gahunda cyane ariko cyo wanjye yansaba yuko nta nubwo uzi izina rye ngo ni fiancé wawe ngo ni inshuti yawe. Yitwa Cho. Yitwa Nyamuco ntabwo yitwa Cho. Urumva mwitamu cyangwa Cho kuko yambwiye yitwa Nyamuco. Umwana wanje yitwa Nyamuco. Cho ni kimwe cya kabiri. Ibyo ni ibiki biri ku mubiri wawe. Wishushanyije koko n'ibisimba. Wabyishushanyije se kugira ngo bagukunde, bakuyoboke. Ibyo bintu wagiye gushira ku mubiri wawe. Wabonye bijanye niki? Nyamu. Ibuhawo nibi. Ibi ni ibicoro bya Satani. Ibi ngibi bigira abana ba Satani. Nawe uragiye ngusanya umukwe. Iki niki? Reka nkubwire wa mwana we. Sinako mucira urubanza kandi mwana wa. Kurabona uyu muhungu ukuntu ameze. Ngo yarasenze. Genda wongere usenge tafazari. Genda wongere usenge ubwire Imana icyo ushaka izakwereka undi muntu utari umwana wanje. Iyo Mana wasenze subirayo ugenda usenge. Usenge igira amatwi yumva. Usenge ikumva. Ariko icyo nkumenyesheje cyo uyu ntabwo umukobwa gukwiriye. Mama njyewe ntekereza yuko nari naramukunze kandi nawe arankunda kuko nge narabisengeye nyimara kumubona muri Jen's Comedy nahise mvuga ati uyu mwana wanje ntagukwiriye. Ugenda usenge iyo Mana yawe uzuja gusenga wishushanyijeho ibyo bintu. Ikubwiye umukobwa ugukwiriye. Nawe uyu wanje
nagushakiye umuhungu mwiza, umuhungu ufite umuryango, umuhungu w'umudiyasipora ufite ubushobozi. Umurenzeho, uramwanze, uragiye, uraraguye, urazanye ngo muri Genizi ja mu ikanisa usenga Imana, tujye dusenga. Ntabwo yari we mukwe nkeneye. Ndakubujije, ndaguhonyeje, waramwanze uriya mwana. Tegereza umukwe Imana izakugenera. Sinkeneye kuja kuragura. Ngira akazi se nibura. Ndakora ncuruza rimwe na rimwe du protector, du charger, nkacuruza cover za telefone, ariko nizera ko umunsi umwe Imana nimara kubana nawe izatwugura imiryango, twagira business zagutse. Ubigurishiriza mu kihe gihugu ko mpanyumva utazi Kinyamurenge? Urumva ngende umunyamurenge, Kinyamurenge ndakizi, gusa sometimes ndakivuga, sometimes nkagikatira. Hanyuma rero ngewe ntekereza yuko nitumara kubana na Maicho, wenda Imana izamfasha nkatera imbere, nkagira amafaranga menshi, business nkazagura. Harya murakishijwe? Yeah. Ntabwo nkeneye umukuri gushakisha. Sinkeneye umukuri kumbwira ngo dandaza ngo utuntu gutya. Si uwo mukwe nkeneye. Ntabwo ibyo bigambo havuga mpanduha muzakirana gake. Simpankeneye no kuzumva. Genda ushakisha ubuzima, genda wige, ushaka amafaranga. Uje gufasha bene wanyu. Hanyuma numara gufatisha ubuzima uzobona kugana rino rembo. Ntabwo rwose nkeneye kumva ivyo bintu havuga. Habe na gake sinkeneye kuzumva. Umwana wanje ari hano ategereje umugabo mu Kristo, ategereje umugabo ufite ngo ngwiki, ngo hari igihe ibyo ngibyo by'inzagihe sivyo nshaka. Ubu nyine irembo ryakuzanye ngiriri numara gufatisha ubuzima. Nta soni siko watuma umuntu abwira isukari muri we. Nta soni kuraza kumbwira ngo ugiye gushakisha. Genda ushakishiriza bene nyoko nabi wanyu bose. Nta mwana wanje naguha. Umva nawe Nyamuco, ndakubwiye ngo nturenga rino rembo. Sohora uyu ngirwa mugabo wazanye. Sohora tafazari. Mujye mureka kuntera umutwe. Uraza weteta. Ale hanze sokera urugo. Nturengere iriya rembo. Ndakubwiye ngo nturengere ino rembo. Herekeza iyi ngirwa mugabo. Sinkeneye mukumeze gutya. Fasha. Sohora ingirwa mugabo. Irembo waciyemo waribonye. Sokera mu rugo byihuse. Sohorera ingirwa mukwe. Ale ntuzongere guca muri iri rembo. Genda ushakisha ubwo buzima, nuzafatisha nzumva useta ibirenge hariya hanze. Tafazari sohorera ino ngirwa mukwe. Sohoka. Amarembo gariye. Sohokera mu rugo. Nta mukwe nk'uyu nguyu nkene. Tafazari mwana we muto. Ndakwinginze sohoka wa mwana we. Sohokera mu rugo. Uzasenga iyo Mana izawe. Sigara nagende wenyine. Kurabona ivyo bituza yikoreye n'ivyo bintu yisize n'uwo mwambaro we abere mu rugo rwanje. Niki nari ntegereje, garukira aho ngaho mureka genda. Nyamuco, garukira utafazari. Tafazari utanteza Satani. Uzankurura abadayimoni bose bagenda mu muhanda. Ariko mwami Yesu.